Dobar dan, evo nas tu na koritima, tu je bunar voda i trebamo napuniti vodu, ali vidite kantu. Sad, kako ćemo mi to riješiti? Ajde, bar imamo uže, ali zato ćemo jednu bocu probušiti sa nožićem, znači to sam već napravio, ovako mala rupa. Probat ćemo sad ugurati da vidimo. Mora još malo veća rupa biti. Ojej, ventilator. Ja imam jedno pitanje. Koje? Kak će potonut? A ja nemam pojma. Budemo se zajebavati. Mogu staviti kamen ako treba. Evo ga, zavezali smo čvor. I sad idemo prvo probati ovako. Vidi, hoće li uzeti vode. Ali neće 100%. Evo ga. Znači šta sad radimo? Vežemo kamen. Na principu poklona. Još ćemo koji put. I onda ćemo taj kamen, to ćemo fino spustiti, pa će on povući bocu sa sobom valjda i napuniti vodu. Nadajmo se. Evo ga, znači kamen je nesiguran. Novi kamen. Svezali smo ga i treba bi držati. Obadi. Ne obad, nego... Ne. Ajde, kamen, dođi. Joj. Odi. Vodu imamo, a sad? Pa malo po malo, šta? Idemo dalje. Sad samo upornost ide. Upornost. Evo, nakon one borbe sa Kamenom? mislim bilo je ok, može se tako napuniti boca, ali previše često se treba raditi, a i ožedniš dok to radiš. Sad smo imobilizirali bocu sa ovim štapom pa ćemo gurnuti, da vidimo hoćemo li sad uspjeti. Stojiš mi na... To je to! Nemoj da Ma dobro. Eto ga. Da! Bear Grylls! Bear Grylls! Ok, to je to bilo sa lignjom i kovačem. Uspjeli smo.